Ibwega murithire wa Meru TV rukiriro ngiro thongiro katharura twina mbere kwa tukiona kanya gotirimana kiri metha yetu ya ndeto kirigira ati manurere bwega no kirite bwega na itio kiri nibitire nko watu geni tu kiri metha yetu ya ndeto kabudira bambita ni famina zo Kimathi na muno kiri mubango wa turingeme ruri na mbere kwa tukiambagiria thaino mwanka thaira ikaro mabwega thainya chiongwa chiatha tukiambiria no tuambiria na ndionga ya mutongoro mugongo President William Samoei Ruto rugariro Kirimara na ndionga eno irathie na mbere kwa kiambire muthenya wa igoro ni kioneka kwigwe kithi bwega ma kiriguntu kunthe kwa thie na mbere kwigwa kigendagira kionekana kwa watu ogeni na ukenero bukatha na akari bari na wirigiro bonene muno na mirandi yo thie na mbere kwigwa gikinyanira kumania na ndionga eno ya mutongoria wa mugongo mwaniki wetu wa ndeto msimu itonga nawe tubangirite riboti ino mukathe William Samoei Ruto no mbita kwithirwa riungite ndene ya murima kwambiria ntuku ya narua aria ndionga yawe ombita kwithirwa akigwatwa mbaru ni antu ba murima akiaria na baria bakubathingatite ni bombita kwithirwa bakiaria nteto cia maendeleo aria rais augite akethirwa ari guku igita la kiumia kimwe akiarairia mantu ja maendeleo. Tuwaulize wale walisema tuko warongo, urongo iko wapi na ukweli uko wapi? Na kwa sababu Mungu wako na umetoka kwa shida rais. Mimi najua tumetoka kwa shida. 2 years ago nilikuelezea rais nitakuunga mkono. Lakini mwaka wa 3 pia mimi nitakuuliza swali tumefanya nini? Mimi niko na hakika tuna majibu ya Wakenya, tuna majibu ya watu wa mlima. Asanteni sana watu ya Narumoro. Mungu awabariki. Asanteni sana kwa haya. Hapa niko na gavana wa kutoka Embu County. Mama mrembo anaitwa Cecily Mbarire na pia ni chairman wetu wa chama ya UDA. Hamjambo watu wa Narumoru. Muriega. Nisalimieni kwa hewa, Bwana asifiwe. Hapa ndipo mko hapa. Mnashikilia mheshimiwa rais. Hata kule Embu tuko ndani ya serikali. Mungu awabariki kabisa. Asante sana. Mimi niko hapa na mheshimiwa Kimani Ichung'wah ambaye ni leader wa majority wa bunge letu la Kenya. Andũ a Narumoro mũrĩega mwathani agocwo nĩ inyuĩ mũmĩra ũguo nĩ ũndũ wa maendeleo tiga kũnjĩta wa ndonyi ekerogia yanjĩta wa ndonyi na nĩ rĩmwe manjĩtaga wa ndonyi rĩngĩ ngetwo Kĩmanongo rĩngĩ ngetwo Mũkawaũ no macio mothe gũtirĩ rĩtarĩ na kĩ mwana ile tiguo ndaigua gavana Kahiga auga president acere Kirima arehe maendeleo tondu ino thirikari ni ithuĩ twathurire na nĩ itũ nĩguo andũ mauga gũkũ Kieni. Mheshimiwa Rais, vile watu wa Nyeri na Kieni wanasema, vile gavana Kahiga ametuambia, hii serikali sio yako, ni yetu sisi na Wakenya wengine, na hatuwezi kutoka kwa hii serikali. Na vile gavana amesema, wewe tunakuuliza uendelee na ile kazi imekuleta hapa mlimani, kazi ya maendeleo na kutuunganisha sisi wote na wale wa Kenya wengine. Ndio sababu rais, wengi wetu kama viongozi wa hapa mlimani tulisema tutakaa na wewe ndani ya hii serikali ili tufanikishe yale mambo ambayo tuliambia wananchi tutawafanyia. Na nina furaha rais, wewe uliongea juu ya mama mboga na leo umekuja inspection ya soko ambayo ni ya mama mboga afanyie biashara ili tuweke pesa mfukoni vile tuliambia watu wetu wakati wa campaign. Your Excellency, continue visiting this region. We welcome you. Hii ndio ile mlima ulisikia, na hii mlima inaitwa Mlima Kenya sababu ni ya Wakenya wote, na wewe peke yake, wewe ndiye rais wetu wa Kenya kwa wakati huu, na tutaendelea kufanya kazi na wewe, na Mlima Kenya iko intact. Kutoka Laikipia, mpigeni makofi Mama County. Na niko na Bwana Mato ambaye ni MCA wetu wa area, mpigeni makofi. Na niko na MCA
Mtu wa bottom aseme kitu. Your bottom up is in the bed. Wana Narumoro mjambo. Yangu ni mawili tu, Your Excellency Professor Samuel Ruto. Kwanza ni kusema asanti kwa sababu ya kukuja Narumoro. Hapa ndio tutapangia mambo ya kieni kila mwaka. Na ni mzuri sana, umetufanya mzuri kwa sababu umetujengea soko na sasa tutakuwa tukikumbuka ile mambo utatufanyia, tutakuwa tukikumbuka ile soko. Mimi ningetaka kuomba tu kitu moja, Your Excellency. Tuko na level 4 hospital hapa inaitwa Narumoro ambayo inafanya mzuri sana, inaserve pande ya Laikipia, inaserve hapa Kieni na hata pande ya Nanyuki. Tungetaka tu kuomba, hatuna KMTC. Tafadhali tunaomba tu. Tunajua mambo yako, jimbo yako moja tu inaweza sema hapo kukuwe na KMTC, waja tuko nayo, we have the ground, tuko na kiwanja, tungetaka kuomba tu tupate KMTC. Niko na MCA wengine, Kiruga yako hapa na tuko na Jane Wandia nominated MCA. Thank you very much. Basi watu wa Narumoro, kwa sababu ya masaa, na mimi niliwaambia mimi niko hapa Mlimani wiki moja, mimi niko area hii kupanga mambo yenu yote ya maendeleo. Kwa hivyo mimi nimesema asante sana kwa kutukaribisha hapa Narumoro. Mjue mimi nawapenda sana. Ni ndiunga ya mukathe William Ruto iria ombite kwithirwa ariungirite Mlima Mbita MC Mwitonga. Bwega nuntu bwa ribotinu na mujumbe wa tigani ya East Mheshimiwa Mporo wa Bori muthenya wa nathie na mbere kwa kirike ndiunga yake ya Ntuguchiri kwina mbere kwa kinenkanira basari ndeni ya gicigo bunge kinare thiritwe kina mbere kwa kiga wirane bakwata mbaru kithomo na kuria ciari gutigira tiba kwina mbere kwa bakiwatagira kithomo. Mwandiki wetu wa Ndeto Adams Mutirwa Therenja nawe na ribotinu. Bunge wa shiga bunge iketiganisti Mporo Bori kira ntuku ya muthia kuthura inform chambasari wonde mikinu na thangatha na wite githomo keshumbi ketiganisti kithirite giukira kiutati na arake ari mwaka 2017 mwaka 2022 tukona githomo kianika hiyo tule maru tena kipiga miaka 5 ndio choka tuba na alwa iwa tule au ukiakwa ilia setimasmo ile okera ngoro ngelimi na ngoro kwa for one university baba direko ukiakwa ilia moa enana 61 day school ukiakwa ilia kaiga mkono university ile kama tulekelie nenda kipindi cha Mporo kipindi ya miaka 5 tuzo tuikia ana kurukia tuwa na rifote dene university na kendo bwera antubetu otendu kinge maana kurukia kivimi bwera mutongole kana muyumbe abo bigera ntu kana mamboisi ya okera nyambe nengao si okera barangande ya okera sukuru jatia netha ichi okirite na nyana aratoria twete mnakuru 2022 twe kuringa namba 15 sub county yetu twa namba muthia Kimeru county mwaka urothia atire yo mheshimiwa twena mire namba 7 no tubangwira mheshimiwa Mporo akuruta githomo na ringiro MP achoka tonga mbasari ira chiari chikura miukone antu ira chiari chikura ku Sunday school cia tukuria mheshimiwa ichoke gimuchiari otiganisti na wite tukugairwa nyumba arenda kwireta Kieni-ine ikairwa Kieni-ine omuntu akona chiawe akana cio Mporo na ringiro MP Mealiene kiriorito ni chibo Mikindori East na Mikindori West location baraba weti bethirite ba kuira umangwira Mporo ethirite kiritanda na githomo Yethera na mwanya ki barabangi ituonete kagita gaku kithomo ikiumite kwa fulani kigaitia tua fulani na ituonete kinya ugaibwa basari boku bwithera bwina njirera yagirite no to at least pasentira nyingi yana betu ibona support ya basari especially the secondary schools barabera baino batubu nene ibethera baikwa milwa na bakailwa na rithoria mwanya matura yangi tukuona barabara cietu yondu tutumire ya mengira tukuona ya kunati it is on progress kuina isi ya transport especially tukuona mainyo metumira no tukuona barabara ndithongo mina tuibo kuyiro tubu thomo keriele akemo icho nende kwa mheshimiwa wetu sisonine au ketha na butuko na loi to ketha kirwe mheshimiwa wetu
kutentu kuinyemwe twithara tutinwe mashinani tuko chonde na twithara turi bukathiulunka mheshimiwa Rembi aikuo kene antu bawa ate batiga mashinani no tubakwitha atitiga antu bawa mashinani matokeo ya wetu ayo nama ndiriwe sonine aukatha no tu wewengwa buyu kumuruma yurete atia batu ngui yetu ikuwata maendeleo njara na kuwa asante no tu shughuli yetu na imu yetu ni maendeleo peke yake na turenda maendeleo na dhiri mwana bompro abona menete siasa chorongo ri chithirite gitu na mbere ni bomba siasa aragwite siasa yawe na kuwa na kubwithia mwonye rumbura wale wekora rote wakibakene mwaka 2017 mwaka 2022 barabara yetu ya Mikindori kuna tega TV road mwije wone baba chirengewe ikayo toro laivami ngomba kante bomba doi akia Mungu ende kana ngomba le ni ngomba ndo betu wale bakamara ka onte boloi wale bakako bokia kura bakabokia mbi kura muntu ekolonga mato 17 awele kele make bo kuona yo be vimiti akaza machini awe vimiti yake nyumba sio mbe na akeloi lakini kolombo yanto obera tele okareta ndege mukono Kenya Airways na utike nikelale ko wantu beto kwenda rongo miaka ya nemo kilio tata okolia muthia mpuraburi na oritia karimba ondia karama kwithira bena umeria mwanka mpurethira yake nomba kwithira kibabuthiria barabara ya karama mbaranga karate na ya urumu tutikirira mwanka mukwani barabara ira wite na rikito komba kwithira kichine kirambecha ni komba kwithira kambira kubwithwa kaita konde mburamba kumba kwithira igechemia barabara ya uru adio barabara ya uru ikaokinya ko wewe keni leta ko tutikirira barabara ile inambesha inambio inambesha wada mtu kwa kwa mbesha kwa milioni 10 ndio naona barabara ile inambia ndio ungetoka no tukuja wale bura endeleza faida loi kwa barabara inambesha bura yese nyodelio kwa mpro ndale mlazi kina kigani ndio yako no trombone ukura barabara ya Karama Mbaranga Karaseron wale ni nambesha ndio na barabara nani mitakia ikabwa ndio ndio kwa wada mtu kwa mlomo na Karama ndio kwa ile ndio kailenge ibwedete amen mandoni vika Karama tunombo vika na kongi kiripoti na Miru TV kumatia ni Mitanda Msimuturia wa Dhirinja Bwega nuntu bwari botinu kagitani gaka mbura yetheretwe kinambira kwa kiuraga na arimi bakiamberia kwanda nwanirende na boba yetheretwe bakirombotigira ati bakoinambira kwa bakebukanaga na kugura mbeo chemibwanano nuntu ikwetheretwe kwina mbeo chemibwanano akademi bakioro gutigira ati bakoritha bwega mbeo bakugura ireka inambira kwegwa ikiumanaga bwega murithi waba nawe na riboti ino tauni ya mawa ni yurite rukoro rwingi muno na kwithurete na mpangilio ju mwega yondene kubangwa kwa tauni ontu bura butumite akari na turi ba tauni ije baumira na bambiria kumeneria thirikari makiuga tauni ije itina mubango ju mwega na ontu bu ikinyago keja kugwata mwanki kwithara kwina thina inyingi muno cia kuoria mwanki ju itauni ya mawa ikarite ya kilala nonto mawa tuiche ni nto ikithongi lakini kuringana na planning na tauni hiyo ngwa rietore ayo ni bati kuonekana tauni ya maana uyetawa mawa lakini mwanka tha hiyo kia kuolelia kinya turomi mitaro siwenji mitaro ruko uteyo yo otoria ruko rwetako ke siwenji kwa utauni ya mawa kinya kioro tekyo nyumba cia ngwatara cia mawa cio kibothoku muno nonto ontore nyumba cia ya onto yao ambulance simamoto ire onto yao ya cia babara yo kilogero kinyara kwa mirau okua twari o mekua mura no sukulika nyumba ni ire cia thira ndi to kwa tulele baba cia mawa nonto baba cia mawa tena babara buru. Tauni yetu ya Maua haina planning. Kwanza wenye wamejenga manyumba matajiri wale wakubwa wamejenga nyumba kwa barabara. Kwa hivyo hata ukitoka street ya kwanza street ya 2
Ukienda street ya 2 huwezi pata barabara simefungana, mtu amejenga nyumba kilomita 1. Hata ukichimba barabara labda hiyo plot yake ibomolewe ndio wale wengine wapate kupata huduma. Kuna wengine walijenga nyumba hakuna hata wakodishaji juu mwingine alikuja akafungua side hii na hii, kwa hivyo hakuna wateja wanaenda kukodisha ile nyumba yake. Bakiaria bendene tauni baumirite na kuga ati bo ibakuromba thirikari ike mbango jumwega jo tauni iji na rukorwa rwithero rujurite kurumbe kutherua amwe na kubango kwa nyomba iria igwakwa injeru na iria ciari inkuru ciumbe gwikwa ndene mubango ne jumwega na tauni ya Maua ito kuromba county government eto ma engineer ya mea kabisa ya kuya kubwethe tauni ya Maua nonto ntukwenge nyumba cieko ya bororo ngari simamoto neremero ne ugela na nyumba ira wata mwanki nyinge seitiora kwa bateri kwa wito kuwa Maua ni ete na thoko eruko na tauni ene batio kwa meloba nonto ote barabara ote kinya kuntu kubwethe to kinya pake ngitya ngari kanso ira asia ni overi beta bakyo ya mbeta kwau ito kuromba kethira kombeka tauni yeye itherue ye Maua oye tawa Maua mebangirete bangi bwega onto ateka tauni yonde ningene uwa kida nto barabagite njirene bebele na baba chate karomo na kotonda kotonda yebelwe kenda barabara ikuthurwa at least nya nyumbere ya ara barabara ngari ne agire simamoto na agire no tonyera kenda barabara emiago withwe ne kwa nyumba icho theye ki barabara ne your excellency governor siebelu kana barabara withwe kenda in case of emergency ngari kamyotonya ne goria monki yagu na thina ndi wona ta nyumbere yire ani kayirire nyomba no tukutare barabara ya kutonya simamoto yetrete ya goria monki iroroka irinyene gere na nyumba ciebele njirene kenda barabara ithrereo. Murithi wa banki ripota Meru TV ku maya mirigone ya Igembe Maua. Ibwega nutubwa riboti yenu na njira yenkinyaniru murithire wa Meru TV tukithi na mbere na nthero chietu nwe hura wari gavana wa Meru Mheshimiwa Kiraitu Murungi na thiritwe akiromba Meru kagitania kamutongoro mugongo akegwa riungite Meru bainambe kwa bakibu magiria na kumuwata ugeni kengo bakainambere kwa mutongoro mugongo ayete kwira Amiru. Mwandiki wetu wa ntheto Jeff Wagituma no turikithire riboti ino. Nawe Kiraitu Murungi ura wari gavana wa bairi wa kaunti ya Meru noritia Meru kumira na namba nene kiri ndiunga ya Rujo ya President William Ruto ni areromba mutongeria ujo kiri ya Meru ni kumira kuinira mutongeria ujo ni kenda kethira kibanenkera witi na mbere Umiru waga mbara yankanya musie nkwendwa tari tukwenda Ruto aturetera maendeleo ndene Meru baina kindiki atukoromba ntu wetu baumira Ruju nainero embe ainero tigania nainero imenti tunde tuchanchamuki aichoka Nairobi amenya nakwenda na ntu ba Meru nikenda twatuma tongeria betu no na State House kana Nairobi atakumona ntu wa mantu yetu no akabarura mirango ntu neje na chore beyete kumona ko kira unindu bwikuboromba ndi umu mutongeria wenu kethira undo mira Nairobi ndio yona ntu wa kumwetera kinyo umajeku umamundene ntu kweu gatu tukaribisha Ruto gatu muinere at least au Meru akiwa na leteri bubwega na ntu wa Meru na itulugania kinya ya Meru atutiganjara inderi gatu tigana gantu Nkuruki mutongeria ujo na kuromba William Ruto gutetheria kiri kuthiria wamba bwandethi aja kaunti ya Meru thina ya wendia no guribo mira aja kaunti ya Meru na kinya nkuruki barabara cha thirikari nene yokarida na rutero yembe ikukuda kwina wamba bwandethia ikubia ntu na iri unene ya Meru botu ndani gatwekete kumba kwa developers kwina thina nyingi cia taito nao na thina cia nduji na ituthwa ni matio manene yo president au ikoraithiria akinya no rutero embe na muno atiriganirwo ni
thinire turano ya kimera kia miraa antu bembe baina mbeca nyingi muno mbere miru iji bari batongu sana ende nande miraa ni agire mbeca kinya uni ndonete ya kamera ina mbeca ndetanda ndagura munda no nanda miraa lakini yakwe ukura ntiwa wakalire utembesha nkuona no kwa inko understand kiriro kya kino manto neja dokwemira na itodwania president ya kombo hoteli antu thina mba kuthira nyambesha antu wotinda kuromba na kuchwa ambassador na bia kure thina ucho mba kuthira mtu akawa na mbesha ciawe akirikiria mutongeria ujo na kugana ndi thirikari kethere kiriukie mirandi yonthe ithirite gikwa nabo ni nyuma ya kithure kindiki munini wa mutongeria wa mugongo kuga thirikari na mbeca cia gwita ngugi iu. I think ire nene igwata miru yonthe ni manto ya barabara kuti constituency kana wodi no mo witandene miru antu barega gukwira wena thine barabara ko kere kwendekana ni mbeca ichuwe nyingi muno thirikari nene mirandi yonthe barabara ire twire thatite nene miru iraturo gitariri na inkiwa ngwirito muno ntu indari kwa deputy president Professor Kithure Kindiki lira turire na ndi mbeca thirikari na mbeca na mirandi ya barabara yonthe igakwa muro gitariri ko antu betu ibeterete ruyu tiwara president akuga mantu ya barabara ndene Miru. Nkiripotera Miru TV Mbita Jeff Wagitumamu. Bwega Jeff Wagitumamu ntubori botinu na njira henkenyaniri kutukithina mbere na ndeto chetu na kagitaniaka mutunguro mugongo ethere twageterwa Miru nwariraka na arantere chabori na wethere tukinyawa kibu magiria na kuruta maoni kathomba tu maiyeni na ndiunga eno ya mutunguro mugongo pakienda mirandi ya thina mbere kwigitia wa kiri county ya Miru. Mwandiki wetu wa ndeto mwendo wa laibuni nawe na ripoti eno. Orira Rais William Ruto erigeri kulionga county ne Miru ntuko ya royo neguo kana tiguo uwa kariba bore ibaritete maoni mwanya ya konia ndiunge ye bwaga no twa safari rais ya jete rojo itwachagura rais wetu na ira twendete no ntonya turero ate tutigwa no tutuje mutuga na kathithia kira nkoromba kena no tunejete kwena party cietu cianali rasmaro stima antu betu bekero stima kenda bena stima no tusima ni tutethagia tuli arimi tuli ma iria ituri ma manto maingi na ria tukaethwa tuna stima no twanda value ukomba kora kama shinyo kandi value into mboga yu nyakara tiu ninkuigwa rais nejite Miru na tutina thina na rais kuja kwawe lakini kiuria giakwa ikimwe kana biiri puntu bwa mbere kaunti ingi cionthe ira tukuigwa nejite ndo kwina mirandi ira ejite kurugura kwina mantu jara ejite kuthithiria antu baria lakini Miru uti murandi ndiraigwa na kirambi gitwe ndigwa bekerirwa mantu ja mira na mirere kwarirwa ya turi kwarirwa kuma 1980 ithite kerairwa na mira keringa wa siasa nio Miru kira tukwenda ituraigirwe the nyumwera ikirugurwa Nairobi ekawa imwe Nyeri ingierwa ikwe Nairobi na itukaga Nairobi no kawa karimawa kawa ke Mount Kenya kawa ke Nyeri na plus Miru ina kawa thoko nyumwera wikitwe Nairobi ekawa Ruto abati gwita karandi akamibanga ikaretwo Miru anjukia kanya kakwa niaba ya antu baburi na antu bakirwa na arimbere president karibu sana Miru County na mbuga ibwega no ntu bwa safari iri engi omikire ndene ya constituency yetu ya Buri specifically mirandi imwe o ejanire kwiyiti na kwiyete ukuthithitwe kwa una nde atugetakirwa market tukuona ni endelete gwakwa almost 75% technical itukuona ni gwakwa na inya ICT ni gwakwa nabo arimi bake ariria ndiongeye bariwa kinya kethira maguri ya fertilizer yenami kuri na mantu yange kathomba yara Rais William Ruto abatere kulaithiria kiri urimi kenge ke national government ndomba kuromba igucokia ngatho tumbuge ki fertilizer thirikari ni utwa fertilizer ni na mire ure ari 6000
na 2500 na antu bakomba kona fertilizer na gutina issue ya kuga na fertilizer tikuoneka fertilizer isasawa kinge tunguria ni mera bia tutukurima uratomba kuthitherua at least murimi akona mbeca kidogo no tuna for example cabbage production of cabbage ni kujukia mbuga cabbage imwe ni kujukia 20 shillings or 10 shillings paka gitina kimwe ya cabbage na nairo ko shilingi 3 shilingi 5 yugwa iroso gwita imwe igatemangwa tugeka nawe ingi kawe ng'ombe so twaromba ura thirikari mbo tutethia tuka into bibia tuno tumero tuli arimi ura tumba kuona machine cia kwa add value kaitho cabbage ici carrot iu tunacio na into bingi bia tuna bio biomba kwa add value na bikareta mbeca ya maingi kiruri mbatu tukara bwega lakini thirikari kethaga kondo tutethia batwa tete na njira ingi kabanya batu nengera maruni na nyambeu tutikona mbeu njega kinyoga taka bona kirikia mbeu tunacio mbo takanya iria uri ukona gutimpembe tunacio mbeu mbere iria mbeu tukwa no imbogu na ndi rais wetu akeja akakisha kinya na tuthiri mwera no twa mbeu tutegero kinya kirikirangirikacha mbeu na kinya mbeu tukejawa na kuja batu kinya tukawa turuni tokuri marima mantu amengena tutegere na kinya tutero nduji barabara uticio. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Bwega Mwende wa Laiboni nuntu bwa riboti ino na njira enkinyano na riboti ino gatukinya muthio maratu okubangirite rukirwe munthikire metha yetu ya ndeto katho chimwanya tu nuntu wa kuinambira kwa kithuga kanya gaku karandikire kioni ya kia Meru TV ni ukawethera bambitane family wa Kimathi menyathi kuraya nuntu ngochokera kengo tukainambira kwa tukendelea na mara mekiritwo rito ndeni ya mangatheti.